Os responsables do Banco Santander visitaban esta mañá as dependencias de Amicos en Comoxo para facer entrega do cheque por valor de 5.000 euros que lles permitirá poñer a andar este proxecto. Temos que agradecer o que nos veñen a entregar porque realmente necesario sempre é. Temos que colaborar con máis entidades e que vexan como referencia como a Amicos pode invertir os cartos. Yo lo único que puedo hacer es daros las gracias y sobre todo daros la enhorabuena, y porque sois un ejemplo para la sociedad por todo lo que estáis aportando y lo que estáis haciendo. Y en el proyecto que también has detallado, yo no tengo ninguna duda de que aquí los chicos lo van a hacer genial, lo vais a hacer fenomenal. O luns dará comezo cunha experiencia piloto en Noia na que participarán 5 usuarios. A partir de aí terá continuidade no resto dos concellos da Bisbarra, onde se acometerá o mantemento de diferentes zonas axardinadas. Luns arranca o proxecto con unha experiencia piloto en Noia e, sobre todo, con ese novo equipamento que ademais se incorporará ao largo da semana que ven, con eses cordacésped, con esas desbrozadoras e con ese material de uso fungible que é fundamental para o desenvolvemento do mismo. Sobre todo, despois, animalos a eles, temos que facer un bo traballo, temos que quedar nun lugar e, sobre todo, poñernos no noso sitio e dicir, nós somos capaces de, e ademais o vamos a facer ben e vamos a ser exemplo de, e esa inversión que o Santander fai aquí, porque ademais é unha inversión, se vai a ver revalorizada e posta ao doble nos próximos anos. A contía aportada pola entidade financeira permitiu a adquisición do material necesario para iniciar este proxecto, 2 cortacéspedes, 2 desbrozadoras e diverso equipamento de xardinería. Tamén os concellos realizarán achegas económicas, o tempo que colaboran na organización e desenvolvemento das tarefas. Gracias al Santander por contar con este tipo de ayudas para las distintas asociaciones, porque es muy importante, porque a veces, aunque se pueda, no llega toda la ayuda necesaria. A Fundación Santander elixiu o proxecto de Amicos dentro un total de 35 presentados en Galicia e Asturias. Cada trimestre a entidade selecciona 20 proxectos sociais das distintas rexións a nivel nacional para prestar a súa colaboración.